Nakon što su sveštenici crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg osveštali reku Zapadnu Moravu, tradicionalni pucanj iz trešnjevog topa i puštanje belih golubova označilo je početak 21. po redu plivanja za Bogojavljanski krst u Čačku. Do časnog krsta je prvi stigao prošlogodišnji pobednik Jovan Kecović iz Čačka, student prve godine Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam drugi put pobedio, to je bila sreća i danas smo svi pobednici i zahvalan sam svojim drugarima i narodu za deljenje srpske tradicije. Ove godine za plivanje se prijavio 201 takmičar, među kojima 14 pripadnica lepšeg pola i 20 osoba mlađih od 18 godina, koje su nastupile uz pisanu saglasnost roditelja. Imam 16 godina i mogu da vam kažem da je danas bilo odlično, voda je bila poprilično hladna, a i napolje je bilo malo hladnije, pa kad dođeš u vodu bude malo lakše. Fenomenalan osjećaj, preporučujem svakome da proba. Učim u gimnaziji, društveni smer. Za mene znači tradicija i vjera nešto što se prenosi sa kolena na koleno, porodično, u duhu porodice, gdje uživamo, na primjer, na nekom porodičnom ručku i tako to. Sportski centar mladosti je organizator manifestacije koja je održana pod blagoslovom crkve Svetog Vaznesenja, a suorganizatori su Narodni muzej i Kulturni centar. Pokrovitelj je grad Čačak. Kada se Isus Hrist krstio u reci Jordan i Zapadna Morava, danas po 21. put je reka Jordan. Čestitke svim učesnicima, 201 učesnik, najviše do sada, ali posebna zahvalnost i čestitka 14 dama koje su se osnažile, ohrabrile da danas u veoma hladnoj Moravi zaplivaju za časni krst, i prošlogodišnji i ovogodišnji pobednik, mladi momak Kecović od 20 godina, i ovo je u stvari tradicija koja živi i koja će živjeti u budućnosti. Rekao bih, sve bolja organizacija svake godine, nama to puno znači zaista da pre svega mladi ljudi shvate koliko je bitna tradicija i koliko je važno da budu hristoljubivi, da žive u Hristu, da veruju u Boga, naravno i da veruju i u svoju veru i u svoju državu. Posle Bogojavljenja i velika slava Sveti Jovan da nas okuplja i sabira, nadam se, u narednim godinama u što većem broju. Praznik je započet svetom liturgijom u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjega, zatim su krenule litije ka gradskoj plaži gdje su se takmičari spremali za plivanje. Za kraj prepodnevne manifestacije proglašen je nosioc Bogojavljanskog krsta za 2025. godinu, a svečana Bogojavljanska akademija održana je u velikoj sali Kulturnog centra u Čačku. Ja vam od srca želim u ime Svetosavskog dormitora, u ime Svetosavske Mihovske prvake, naravno u ime Svetosavskog grada Beograda, da nam svi dani našeg života budu ispunjeni upravo ovim viteštvom i da nam taj krst koji kao to viteštvo izdvire bude voda plodova, da nam ova današnja bogojavljanska voda bude plodova, da bi nam se Srbija rađala, Srbija da se rađa, da se obnavlja, i ovaj današnji bogati, divni program je primer kako mi ovde nismo imali samo ljubavne, naprotiv, ovo su bile pesme ljubavi prema otadžbini, pre svema prema Bogu, pa onda i prema otadžbini, znači dve novozavetne zapovesti, a onda kada se volimo kroz Boga i kroz otadžbinu, tako ćemo se voliti kao braća i sestre, da bi nam upravo ova bogojavljanska plodova voda bude bila i bit će nam voda rađanja. Tokom događaja na obe obale Zapadne Morave okupio se veliki broj posetilaca koji su svojim prisustvom iskazali podršku plivačima i odanost srpskoj veri i tradiciji. Inače, ovo je bio dan i milosrđa i darivanja, pa je u pres sali Sportskog centra Mladost na gradskom stadionu organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi.